Wis lek jojo strek. Wis nare ditedak iki ora kuine kok. Kowe kualik kowe mah kok cendake kok. Bisa. Cendake senare. Wis lumayan. Wah jeruk. Santeng to sing nyek kok suwen. Cetemprekke. Temprekke abot. Nah, to. Nah, saiki mah angel tengah kesik. Hati-hati lek dada. Nih. Malah tambah dawa tadi kok tidak ini. Nanti kan rungkut-rungkut tak. Nah, benang banyu enteng lah kok entul-entul sik. Lah iya. Nah, kena apa? Suket kuwi. Wah, sini mana? Nek kena anu tang. Benang anu. Nah. Mantap. Wis mantap, guys. Suhu mantap lek dodol itu gede. Lumut halus atau kasar atau semi itu, Lek? Halus. Ini lumut halus, Mas ya. Dikasih garam enggak? Kasih dikit, Mas, biar enggak hancur. Lho itu atraksi wae, Mas. Wah, iwak tok lho, Mas. Rene ya wis to. Mau wis ngekek-ngekek iki bapake iki wis mbrot-mbrot 4 jari ya, Mas tadi, wis. Gone Pak Agus iki ora usah tak syuting nak Pak Agus ya lek ya. Ngopo nyoteng Pak Agus? Lah ya percuma to. Wah, ini namanya Pak Agus, Mas. Orang yang paling baik hati sedunia ya ini Pak Agus. Nah, Mas Agus ya baik hati tok, ora sedunia. Pak. Ngopi, engko tak bayari wis to, ngopi yo gawe tak bayari. Iya kabare Pak, sehat ra? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Agus ini namanya, sama kalau saya Mas Agus, dia beliau Pak Agus, Mas. Isen agar tak syuting. Agus semua Pak. Ora nek iki Master Dodo nek iki lho. Agus kuadrat. Iya Agus kuadrat, Agus siji ora teko Mas kayak mangsur-mangsur. Wah, hari ini kita meriah, Mas. Pokoknya meriah iki dalam artian iwak haup ya meriah. Gelu-gelu Mas tuh. Ana iwak rahub ya ora meriah kaya Mas. Lara untu nek rahub. Kowe Pak Agus mancing ora tau entuk lara untu to. Selanjut dulu suasana hari ini, Mas. Kita di Kali Torong Glumbayaran nih, Mas ya. Wetan Bedahan, Mas. Dari Bedahan maling 2 atau 3 kota. Jadi sekitar
300 meter. 200-300 meter dari Medelo. Wah, itu jalan baru Mas. Itu jalan Mbah Man. Jos sapole kaya ning tambak Mas. Tambak apa, Lek? Tambak udang iya. Loh, langsung ndelep-ndelep Mas. Ini di sini pakai lumut kasar, dikasih garam dapur juga mau, lumut halus juga mau. Yang penting baca doa ben dapet nak berangkat. Aja kaya Pak Agus. Meh mancing ra maca werna-werna ya ra entuk to, Pak. Ngono kuwi kok Pak sampean ki wae jan. Lho. Ndang tak video ngene ora ono sing strike. Lucu. Lho kena lek. Gajar sik lek, gajar sik lek. Sepiro. Gajar sik lek, gajar sik lek. Wah. Wah sae. Jos. Apa aku ngekek-ngekek. Sip. Pak Agus itu aja itu Ana babone siji Mas. Mau videone lu mencolot dhewe Pak elek kuwi. Oh. Nah, ini Mas ya. 4 jari. Gimana Lek perasaane ngunggahke mau rada kangelan Lek? artoklek tadi ya. Oh, Wajar. ini pancing wader Mas. Jadi ketika tadi naik ke apa 4 jari ini hampir patah ya Lek ya. Loh iki undlap-undlup terus kok iki kene ya Lek ya. Loh. Oh. Gile nang kene Lek. Apa? Loh. Tapi actionnya tadi lumayan loh Lek. Tapi dengan pancing seperti itu jadi sahdu to Lek. Sampai nak nengah pitung nyari saya eblek-eblek kulino tapi nak neng pinggir perasaannya piye? Beda deg-degan Lek. Ngopo kok deg-degan Lek? Selak arep jabel iki setrek kok. Selak arep jabel khawatir lepas Mas. Jadi ketika beda memang kalau kita nengah niatnya sudah ikan gerang-gerang ya Lek ya. Sing saya eblek-eblek. Tapi kalau di pinggir tuh jian hoki tenan Mas. Padahal apalagi kayak di kangkungan tadi ini. Walah wis. Lho iki wis luas iki luas. Wes. Oke, kita ketemu lain waktu, lain kesempatan edisi nyoting Master Dodo ini tadi. Cuman sengaja shootingan satu saja Mas, satu ikan tadi aja. Oh wis marem. Sak jose ra Lek mareme. Oh, kena meneh Mas. Lah. Kaya nimbo. Oke, sip.